ole tun kan video wa chuan BTS in Grammy an boycott chung chang hi kan ron soi don ani a in ngai thatiang o khovel pop ben lian ber pakhat chuan engtin nge in za lo na ani lo chuan choi moi an tumna nge kha in za lo na ang mai ni na lo lang ta South Korea K-pop supergroup BTS chuan kumlo omle turatan Grammy Award da antel don lo ti an puang ta Hey Grammy lamin category thar Best Asian Pop Music Performance an siam nu ania BTS su an album thar awangin Grammy Award poimo ber tam taka nominee an ni nge mi tam takin an ringa ma se BTS suan category enga ma an hla an submit to don lo an ti member pasari zong in Instagram a thu pakhat an post sa heti hian an soi kan be se chu music hi ani angin mi in an ngai sangin an hmangai tur ani ram emo chong emo hmanga shan ni lovin Anua Grammy Academy CEO Harvey Mason Jr. chuan BTS te thuthuk na chuka za ma se Asian Pop category hi Asia atanga pop music lo puitling na sa le chan sang lom na atana kan siam ani category tamzo ka chuan artist tamzo kin recognition andong theyang anti ei hian zona poimo tak asiam mi zong tel theina le recognition in kara zona chu khoilai nge recognition hi atlai to nuwa chau emni mi in hial na le chung lamata za lo taka in enkol na angin alang theyem hemi chungchang soi ho turin Maria Sherman Associate Press Music Reporter le Grace Kao Yale University Music Sociology le K-pop Zirbing to Professor te so manni zona masaberatan BTS ang hian Grammy a hla submit du to lo artist lian dang anom to em Maria Sherman chuan ome artist lian tam takin Grammy an submit du to lo ma se BTS thilti ha dang lambik na chu member pasari zong en thu pakhat in angvek an puanga andril ruwa an ngai dan chu an lan tir chiang ani enternan Morgan Wallen chuan Grammy a submit ve ngai lo fawa ma se atlang puyen mi pui hne na asoi chuak ngai lo aming chu Grammy snap list a alang fo chain ma se a submit lo chuan nominee ani thailo chu wangin snap ti thei ani lo artist dang te po Drake chuan Grammy asoi sel tlang puya a nomination po ti bo turina ngen to kumni nuwa ero rap album thar ber chu submit le a The Weeknd po in Grammy chu corrupt atia kumenge mo chen a submit to lo ma se a album nu nung chu a submit le ta The Weeknd chu kumina Grammy Award a perform to a Grammy adong ve lo na in Grammy lama angai dan kha athak deu ni in alang chu wangin artist lian ten Grammy hla an submit du lo he thil thar tak ani lo ma se BTS in category thar pon chu ani no rei lo te a boycott an pon dan hi chu adang lambik ani interviewer chuan Professor Grace Kao hne na azot le BTS in music hi ram emo chong emo manga theng rang lawangai tur ani ti hi angtin nge is ngei dan Grace chuan ama sabera chon Grammy Award hi BTS dan apoimo leya Grammy chu an award la don lo chun ani deu to chu wangin he award an hol hi an tan sacrifice na satak ani karing he category thar an siam hi an thin lung atin hle ani award ming le athu pui ka chiar tama ma se ka thiam theilo la pakhat atan nge album pum pui atan nge achiang lo alan dan chu Asian artist dan award pakhat lo nei ro ti ang mai ani chu wangin he award siam an tum tak po hi ka thiam lo ati interview chon Maria Sherman hne na azot le BTS le Grammy in kar chanchin engtin nge Grammy nomination an hutwa ma se an la dongai lo adikem Maria Sherman chuan ni e nomination hi pathum ni lovin panga an hutwa ma se an la dongai lo BTS chanchin hi K-pop le Grammy chanchin lian sok nen anin zom tlat ani BTS nomination masaber kumsang ni somni pakhat malama chuan K-pop group pakhat ma Grammy nominee an ningai lo BTS su Grammy a voini sang ni somni pakhat le sang ni somni panian perform to award po an present to K-pop recognition thu kan soi chuan BTS su ama saber le kong hong tu an ni kumsang ni som pasari hi America in K-pop apom tak kuma ngai ania chu masona ro pui tak chu BTS awanga lo thleng na sa ani tin kumin malama chuan K-pop ek pakhat ma Grammy a hnena an la changai lova kumina ama saberata na Grammy dongpo chu Netflix film K-pop Demon Hunter hla golden ani
chumi awang chuan recording academy le K-pop artist te inkara inzom na hi angai nom hle interviewer chuan Grace ne na azot le a BTS chuan Grammy anla dong ngai lo he category thar an siam hi consolation prize angin an siani ini ringem ati Grace chuan o karing takset mi zong in tun hi kan hun ani anti BTS point an album ro pui tak an release thara an album chungal hatam tak chu English strong mang ani bok chu wangin best Asian pop music performance category hi BTS dan po chiang lo enternan an lead single suim po he category a atilangem ti po asiat lo Asian music ti ming hi ka ngai dana amak deu enge Asian music ti tak chu kan hre chiang lo chu wangin he award thi BTS atan bi kan siam deu ni in alang adike Asia ram sang sanga artist ha tam takan nom to ma se tun huna Korean emo East Asia ramdang emo atangin BTS ang hian khovel mun tina ming thang le siat lo artist dang an omlo interview chan Maria Sherman ne na azot lia he category thar an siam hian K-pop artist emo Asia midang emo an ronem Maria Sherman chuan he zona hi mitam takin an zot mek ani Grammy category thar siam dan hi aboi thak deu kashe dan chuan recording academy chunga team emo mi pakhat emo chuan proposal an siama engtin nge he category hi in ngai ti in an soifia chu proposal chu academy member te chuan an ena an zir chianga an vota pomtlak an ti chuan category thar alo piang thin hei hi kumtin a thleng fowa rule thar le category thar po kumtin an siam fo thin ma se proposal siam tu khatunge vote tu khatunge chu chumi puisia tura puanzar ani ngai lo kashe dan chuan recording academy chuan kumtin member thar tam takan som kumina chuan mi sangli vel an soma EJ po in member alonita ti asoi khalam dike mo EJ nge EJ e chu pa ka ero transparency a umlo recording academy chawin an soi chua du chuan kan the theyang Grammy boss one he category hi K-pop le Asian music lomna tan an siamani tension na na nilawati Mase Latin Grammy Award hi kumsang hi kuma Latin artist te an ngai tha awangin an siama Mases Award so shanvek ani category pakhat mai anilo Grace ingai dana award hian artist te achoi moim nge a then rang jok Grace chuan hei hi ahuna anin khat na sa le ka ngai to dan chuan West Ram miten K-pop an shiat masak na ber chu saya la Gangnam Style mangkhan ania kumsang hi sompani vel ani chung hun la chuan best Asian pop emo best K-pop category emo siam ta se music dang le culture dang telvena na tha ang ma se BTS sukum tam tak an lo to a tuna chuan mention tak tak an ni to khovel pop music a po mun poi mo tak an nei to chu wangin tun huna category thar an siam hi tuna so in telveta e tina ang deu ni in alanga chu thil mak le patronizing deu ani ka ngai dan chuan he category thar hi hetiang ang deu hian ani in alang K-pop chu kan telve do ne ma se category thar kan siamanga chu ta chuan nang ni chu foreign in ni zia asia drengang kan singa mi tak tak in ni lo tina ang vel ani tin mi then kha chuan enga tinge BTS chuan category thar an puan nu thlakat an nga nuwa chau an boycott ti an puan an tia BTS fans te an ming army chuan social media an soi chu hei hi an album thara track number somni pakwa nen anin zomani anti track somni pakwa chu dari ang mai ania chu dari reza chau chu ani BTS point an boycott thu chu July ni somni pakwa an puang number somni pakwa hi symbol poimo tak anei ni in an ngai BTS chu number le symbolism mangna sa anni chu wangin hei hi an dil ruwa an lo ngei to ania nikhat thil thuan thuthluk na mai anilo interview chon Maria Sherman ne na azot le BTS le an fans te inzom na hian he boycott thi athen theyam fans pressure wangin mo Maria Sherman chuan BTS statement na an thu soi hi apoimo ber an soi chu music hi ram emo trong emo manga tension tour anilo he category description apo Asian language meaningful use ti alang chu wangin fans ten BTS statement le award thar hi anin zomta ni in an nga hi asia thiam ma se BTS nge in chiang taka an soi chua chau in kan the theyang tuna ero ahun chau kan soi thei recording academy in category thar asiama pianga timing chungchang hian in hialna thlen fo chain entirnan kumkalta khan Beyonce chuan album boycott mangin country award adonga chumin huwa traditional country album le contemporary country album category shanan siam hal
mi tam tak chuan black hmeichhe pakhatin country award adon hnuwa chau enga tinge category an then hran an ti recording academy chuan country music apui tlin sel awangin genre sang sang hriat nan kan siam ani ti in an chang he debate hi tuna BTS sungchanga debate nen ani nang hle recording academy te hanzot theilang chuan a hriat thei mayanga category thari kum tam tak chung soi ho hnuwa chau an siam thin ma se he best Asian pop music performance category big hi engtin nge an siam kala shelo ka bai se chu CEO Harvey Mason Jr le academy how to de kala be theyanga chumi hnuwa chiang zokin kan she theyang interviewer John Professor Grace ne na azot leya he thil thleng hian music industry in category le wesha nilo artist an ngei dan enge alantir Grace one kum top lama chuan sum hi apoi mo ber kum kalta a physical sales album en chuan Taylor Swift number 1 ani ma se annuwa album som pakwa zong chu K-pop, J-pop, Mendopop le Kentopop album an niya atam ber chu K-pop ani hei hian alantir chu Asia music chu khovel marketa a omna lo rei to hlea tuna po achak reng ti ani chu wangin America le Western rammi te po in chu thil chu an pum to tur ani K-pop fans kania America apo K-pop la ngai thla mitam tak anom mitam takin anril runat na chu tong chungchang hi ani K-pop artist te chu ahma chuan English in saglo awangin America radio wa hla inda theilo ti in an chilchin chumi awangin artist tam tak chuan English hla tamzo kan sata a ma se tuna hetiang hian an soile nangni chu Asia atangin in lokala category danga kan daang chu tiang chu ania until ti chu engpo ni se ne na chang theilo ang mai ni in alang interviewer chuan ole tuna chuan kan top don ta a Yale University Professor Grace Kaole Associate Press Music Reporter Maria Sherman ne na lom thu kan soye tin nangpo ingei dan kan shedu BTS in Grammy an boycott hi ipomem award show te chuan regional artist te tan category shanan siam turani em comment lama ingei dan ronziak vero le interview pungpuin asoi tumper chu BTS one best Asian pop music performance category thar hi telve ain chen shan na angzok ani anti Grammy lam chuan category thar hi Asian music choi moinan ani anti boka expert then kha chuan BTS mainstream khovel pop artist anni to awangin category shan siam hi atlai to a patronizing deu anti adang le a chuan Grammy lam chuan category thar hi artist tamzokin recognition andoi thenan ani anti ve bok army te khan kan pomem le